Anya laki din. Imbag man ante, tanasangom ti umay bumisita dito'y balay. Katua na, ta-retired ak nga rudan. Ayawan anya. Kaano pa'y asimmardeng kayo ang nagtrabaho, ante? Hindi pa'y napalabas sa bulan. Ay, nabayag mo't gaya man ang nag-retire kayo. Iso nga ro, da baka pasya-pasyara kon. Di kay mo't ngamin makitkita ang naka-online ijay Facebook. Saan ak ngag-Facebook? Ay, apay ngay. Kat no awan to pa'y cellphone ko. An-anway nyo ngay tidakil ang maaw-awat yung pensyon, ante. Nakabangko Ay, da kayo talaga, ante. Angie, nangikabilam jabayon ko. At adya radyo ki Jacob. Radyo? Ay na, ante, saanin nga uso ti radyo ita? Kat no iso ti pagdengdenggak iti drama. Di baterya. Kaya't yung asawan, agdengdeng kayo pailaang iti transistor radio, aging gaita. Honey, I'm home. Shh! Saan ka natagari? Ha? Agkarkararag ni Antik Consuelo. Ha? Asinong anting? Shh! Saan mo apigsaan ko na lang arudin? Ha? Inayadak to pa'y taglut-luto. Tadi na kaya't ti madisturbo iti panagkararag na. Nalbasa ko na nagkararag. Kasta kayo kading agkararag, anti? Doon nga oras? In shortcut ko pa'y kiti na. 5 ko mga oras ak ngagkararag. Ha? Honey, mangan ka rin? Ante, iso ti asawa ni Dambo. Yo, tita. Yo? Anya day tayo? Agmano ka ngamin. Saan nga amo ni Auntie day tayo ako nam? Ayunan niya. Agmano akanti. Kasya na kanya po, Diyos. O sige, intayon ijay kusina, tamangan tayon. Mabisina kong gaya. Saan ka pa'y amangan? Ah? Kararag pa'y. Ha? Sige, Nagatidtog mo tinti kararag na. Mabisina ko. Bendisyon na ba? Ay, apo. Nagatidtog mo tinti. Tumalna ka. Ha? Siya kun ti aginaw, Angie. Siya kon, Auntie. Siya kun. Agina na kayo laangan. Anya ti panagkunam kanyak. Nakapsutak una yan. Saan, Auntie? Ngam bisita da kayo. Saan arumbang agtrabaho kayo? Saan nagkapabisita kada kayo? In kailangan agbuya iti TV. Agbuy-buya mat nila kay mo. Ay, kat papanawak ka. Ay, saan? Bay ang mga agbuya. Angie, saan nga ta nga adik day ta asawam? Ha? Ni, apay mat anak ko na yu day tanti. Nasingpot ni asawa. Napunpuno mat ti tato iti takyag na. Karasaan pa iti tato na. Kasta ngamin dito yung syudad, Auntie. Amom, demonyo dagiti agpatpatato. Anya? Imbag no saan nakaadangdangran ti asawam. Lingdam dagita tatum. Ha? Tapay. Saan anagustuhan ni Antik Consuelo nga adda tatum? Unay mo dahitan. Mapan ka no iji impyerno dagiti adda tatuna. Grabe mo tan. Kinudngan na ko na dagos. Amumat a conservative ni Antik. Aginggat kaano ayang agyan dito'y balay detang andeng. Diyak amo ah. Ang mga lumakita lang nga daaritos ko. Ibaga naman ang adakis ako na tao. Saan
Matan nga agun daytoy transistor radio Angie. Ni, apay ngay ante. Ay, sapay saan na kompleto ti aldaw ko. No saan ko amangag dya paborito ka drama. Ala, bayan nyo ta ipatarimaan ko intun madamdamakin ni Dambo. Amo ti asawam ti agtarimaan iti radyo? Barang amo na ante. Uray no computer mati inadal na. Apay, agtrab-trabaho ya. Un anti, dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. IT specialist ngamin. Imbag man, tainawat da nga agtrabaho, nga uray nagado ti tatuna. Kabailan namat ngamin di trabaho na anti. Apay kumaasaan da nga awatan ngay. Ay, sapay lang ko mga ruda. Takabailan na nga tarimaanan da ito'y radyok. Taman manon ti kastoy alako di tapalingke. TV mat ngamin itan ti uso kan digital radio anti. Saanen nga uso ti debaterya akas iti radyo yo. At dapay galot na nang isit alasti ko dito radyo dante ma. Ay nasaan mo nakatawaan? Kita amkit din o anya ti perdina. Itakla nga makaigamiti ka sa radyo. Kaya't ko tarimaanag. Padasam kabailam day ta. Padasan talukatan. Pagasam man day ta. Upat pa'y gayam adadakil ti bateryana. Kita umanda kita baterya. Ha? Ay sus, aglat-lati matan. Kan, apay ngay anapit-pipit-pit. Damagam akin antem. Amokon. Tinaltal na dagita a baterya. Kastamo lang amin ti aramiden dagiti naganak me. Idi ubing kami pa eh. Tapno pumig sa ti baterya, ti radyo me. Ante, mayatan day ti radyo yo. Apay nga itawan matagjigalot na alasti ko. Tinarimaan nila kay ko. Saanan ang masapul atalyan nyo. Kastagayam. Kat agunen? Una, ante. Nagpigsa pa yan. Adan pagdanggak. Ay, anya nga iti perdina. Di baterya na lang, mat. Daan nga minan dagiti battery na. Jakpay nga bing sinuksukan. Kat mano na lawas. Intun maminsan, ante. Saan yun tun ataltalan ti battery? Ta iso ti rason no apay ang naglati da. Ne, apay asurwandak. Kat idi pa'y nga aramidag da ita. Idi awan kwartayo da ita, ante. Ngam ita taadon ti kwartayo. Kabailan yun ti gumatang iti uray mano a baterya. Nakabangko nga rod ti kwartak. Ala, saan abale? Tagimatang nila kay ko iti sukat dagiti battery adaan. Iso anapigsan day taradyo yu. Ay, wan gayam. Ayan na nga, jay lastiko na to'y radyok. Kasapulan ka di pa'y day jay, ante. Wan, paggalot ko iti bayon ko no agbiyahe ak. Anya! Isardeng mo man pa'y deta pa nag-computer games mo, sika, Dambo. Abaya. Nangikabilam ije nangisit alastiko jay radyo ni antik. Bulang ko na. Tapay nga imbalang mo. Abay, kasapulan na pa. Inka alaan, kasapulan na kanuday jay. Inkan alaan. Angie! Ne, ante, kunak man no, da kayo ije sila dyo. Madisturbo akmat, di tatukar di tasalas. Ay, nilakay ko, kasta ti kayat na adengdenggen atukar, ante. Ay, ibagam ta sukatanda. Satanas day ta klase akanta. Sige, ante, taibaga. Pati kanta kahit ko adenggan ibaga na atakers. Ay na, ano samlat ta ka din? Sobrang dito kantem. Saan mat nga agnanayon dito'y balay? Nasurugan na makalawas na dito balay.
Awan samot plano nang nga gawin. Nakabakasyon laang. Imbag ko man saan na apakibyangan namin. Pati tatok ibaga dadakis. Kadyay hiday na, panagkunam, saan ka di atatuday jay? Angie, umay ka man dito, hoy. Apay ka di, ante. Kita man dagita babae amagmag na dita kalsada. Kaaruba mi dagita, ante. Nagkikiting ti shorts da. Ay na, kastada, ante. Syudad ngamin dito, oy. Jay may sa babae. Oh, adata to iti saka na. Kita, Bayan nyo latay da, ante. Ay, dagdakas at talaga. Nilakay mo, ibagam kit de, ta ikatan na dagiti tatuna. Saan mo't apang ibasaran ti kinasayaat, wano kinadakas ti may sa atao, gapulaang iti tato, ante. Nagkunakan ka? Ay, aguray ka man, ante. Adda nadlaw ko di tarupa yung. Anya da ita? Italaan nadlaw ko, nga addagayam kiday yung. Bayam man da ita? Kasla tatumat. Kuha? Ni, tatunga ang paiso. Kunayo akagurgura yu ti tato. Ngam tatuma day takiday yu antay. Sigamat gayam day ta agmarmartilyo dita. Wanantay, Sabado ita, awan trabaho mi. Iso nga tarimaanat dati pasit ti balay na perde. Nalaing ka bagayam nga karpintero. Saan mo ito unayan, te? Dagiti daduma akaan na ka kajay probinsya. No awan trabaho da. Aginomdan. Malipatan da pa yan ti agawid kadagiti balay da. Saan nakakastan, te? Nasaya at mat no ipangpangrunam ti pamilya. Saan ka din nadildilawan na antim dagiti tatak? Awan matan ti masasauna. Una ka ibagbaga na adha ka sa katao. Saan nan nga ibagbaga day ta? Anya laki di nga minanti mo na ya. Bay amon. Nakita na matipod no akin na taong. Asaan ka matada ka sa taong? Old school lang nga minantim ka. Katwan mat. Awatam latan ta isumat ti nakairuwaman na ngamin. Oh, ante, apay nga tagal-galutan nyo matanday tabayon nyo. Wala, taagawid akon. Agawid kayon? Nagbiit kayo matan, anauma? Agasam matday tatalo a bulan ko, nagtali na dito'y balayo. Okay lang, ante, bakasyon nga rod. Ay, agmay-may saak man na ni balay. Kadwak nagiti tarakan ko amanok, kan pato. Kit agpasyar kayo latang amin dito'y balay ano at dawayayo, ante. Pakibagam kanila kay mo Sorry, no nasair ko tirik na ide. Taapay kumamat, ante. Jay, naibagbaga kanya na may papaniti tatuna. Awanday jay kan kuanan, ante. Nasaya at matgaya matao nila kay mo. Sana kas kadagiti lalaki ije lugar tayo. Gay na, puro arak ken barkada ti amoda. At least, naamamuyo ti pudno a kinatao nila kay kong, ante. Ay, wad. Istorya ito ije lugar tayo. Anasaya at gayam alalaki tinakiasawaam. Ay, nagswerti ka, Angie. Sana ka sumra kita iti trabaho, bakit? Taapay. Itulod ko gayam ni antim iti terminal. Ay, nasaya at man no napanunot mo dayta. Kandas ken akaduag nga agura iti basa pagluganan na. Ay, sige man nga rod lakay. Siyempre mo tapno maulit nanduman, hindi umay agbakasyon bakit? Dayta mo ti kunana. Sabay kumaata umay tumanen inton sumaruno atawan. Ay, anya laki, daig. Saan tayo akid ngan ti pada tayo atao?
gapulang itilangada. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.